это сооружение, оно меня всегда вводит в такую прострацию. Что есть это? Светится непонятно, да? Вот еще такой вот абстрактный. Это мы вышли на улицу Ислам-Плаза, уже вечер. Вот тут вот народ поет. Вот тут поет народ. Вот эти две башенки, которые были раньше. Вот уже и колесо светится. Ой, как красиво. Ой, колесо, колесо. Как я его люблю, колесо. Вот такая сказка. Вот тут всегда проходит какой-то концерт. Или клоуны выступают. Там кораблик дали. Это красивое вечернее видео. Ладно. Так красиво. ここに外人 .com 書いてある。将来何かあった時に思い出してください。忘年会、新年会、結婚式、学園祭、何でもやってます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったですか？楽しかったです。私も楽しかった。今から皆さん本当に自由に自分なりの人生戻っていい。でも、もしこのパフォーマンス応援したいなら、私はとても嬉しい。なんて言えばいいか。Англичанин говорит по-японски. Сразу слышно акцент английский, да? この話は理解できるかどうかわからないけど、一応聞いてください。海外でこういう風にショーをやって、最後お客さんの前にこういうみたいなカゴを置いとくんですよ。そしていいなと思う人がカゴに来て何かやってくれるんですよ。もうちょっと詳しく説明します。例えばこういうみたいなものを出して、でこういうみたいなものからこういうみたいなものを取って、その残った分全部ここに入れてください。海外でこういうティップと言います。嘘です。今までそこまで誰もしてないけど、結構ね、皆さん来てこういうみたいなものとかこういうみたいなもの入れてくれるんですね。小さい大きい関係ないけど、できたら畳んで入れてください。温かい5000円ありがとうございました。5000 йен, пожалуйста. Я буду очень рад. 最後のことなんですけど、これはイベントじゃないんですよ。これ私は横浜市からこの場所を借りてやってます。若干経費がかかっておりまして、できれば今日黒字で帰りたい。この辺任せます。100円入れたら嬉しい。500円入れたらもっと嬉しい。こういう紙でできたら入れたら、この帽子から私の、DVD 撮ってください。セルフサービスです。ありがとう。今でしょう。ありがとうございます。ありがとう。はい、どうも。ありがとうございます。すごいじゃん。練習すればできる。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。Thank you。Вот пошли все денежку давать, да? はい、ありがとうございました。Детки в основном, да? 大丈夫？бегут детки, деньги, да, все закончился. 今後ろであっち行ってるお客さんは何も入れてないんじゃなくて、今財布を取りに行ってるんですよ。私はそういうふうに信じてます。ありがとうございました。皆さん期待してますよ。Я не смотрела концерт, да. А вот тут кушает, тут какой-то ресторанчик. Я тут ни разу не была. Тут пивка можно выпить. Пивка особенные. Видишь, кушают. Вон там парень с девушкой сидят, да? Ага, вот мы вышли на красиво. Что тут народ кушает? Мороженое. Сугуй, Кирилл. Там есть красивое место, но я сейчас туда не дошла. И там дальше, вот там гостиница. Пойдем туда.